Nezavisno od toga da li vam za Rubikovu kocku treba 3 minuta ili 3 sekunde, postoje neke stvari koje svi možemo da radimo da bismo se poboljšali. Pa ako vam je dosadilo da samo slažete kocku opet i opet i opet krug, evo 5 drugih načina da se ubrzate u slaganju Rubikove kocke. Ponekad da bi se poboljšali moramo prvo da odemo jedan korak unazad da bismo otišli 2 koraka unapred. Uzmite bilo koju kocku i da, ove metode važe za sve discipline i promešajte je. Sklonite tajmer i dobro pogledajte kocku. Sad ćete proći kroz ceo solv polako i želim da razmišljate o svakom potezu. Svaki put kada vidite kako da složite nešto, zapitajte se da li postoji efikasniji način ili možda neki skroz drugi pristup koji će na kraju zahtevati manje poteza. Verovatno nećete naći mnogo novih stvari nakon prvog solva, ali ako ovo ponovite dovoljno puta, primetit ćete dosta novih stvari koje ćete čak i da vidite u pravim solvovima. Ipak, ne možete sve da pronađete sami i ponekad treba da odete na internet i iskoristite svo znanje koje su ljudi prikupili kroz godine. Za početnike preporučujem da naučite CFOP metodu, a ako je već znate, naučite OLL i PLL algoritme. Za sve to imaju tutoriali na mom YouTube kanalu. Ne morate da učite sve algoritme odjednom, ali koliko god da ih naučite, ako ih slučajno primetite u solvu i uradite ih, bit će mnogo dobar osjećaj znajući da ste ih uradili efikasnije nego što bi inače radili. Za brže cubere preporučio bi neke naprednije algoritme kao što su Advanced F2L, COLL i Winter Variation. Pre nego što pređemo na sljedeću metodu, zamolio bih vas da ostavite subscribe. Skoro 90% vas koji gledate nisu subscriberovani, tako da pomozite mi da stignem do 7000 subscribera. Jedan od najvećih problema koji primetim odmah kod novih cubera su loši finger trickovi. Finger trickovi su način na koji radite pokrete. Pre svega treba da prođete kroz sve osnovne poteze i naučite različite načine da ih radite. Recimo, postoji mnogo načina da se urade u potezi u zavisnosti od toga u kojem su vam položaju ruke. Zatim trebate da smanjite broj re-gripova. Re-gripovi se dešavaju kada promenite položaj ruke bez da uradite potez. Ovo je home grip, standardni položaj ruku koji uvek treba da održavate. Ako imate recimo tipper, možete da uradite re-grip i krenete ga odavde, što je najlogičniji način, ali čak ćete morati opet uraditi re-grip ovde. Međutim, ako tipperom krenete iz home gripa i malo promenite finger trickove, ceo algoritam prođe bez jednog re-gripa. S tim prođete kroz sve algoritme koje koristite i proverite da li možda neka promena u finger trickovima ili drugačiji početni položaj ruku može da smanji ukupan broj re-gripova. Inspekcija je nešto što mnogi, uključujući i brze cubere koje znam, ne koriste kako treba. Imate 15 sekundi pre svakog slaganja da pogledate i isplanirate što više možete, međutim većina isplanira samo prvih par poteza. Jedan način da vežbate korišćenje inspekcije je da promešate kocku i date sebi koliko god vam vremena treba da isplanirate svoj maksimum. Ako ste početnik, ovo može bude samo krst ili ako ste brzi možda i ceo prvi par. Zatim zatvorite oči i probajte uradite poteze koje ste isplanirali. Prvih par puta ćete prođe očajno, verovatno nećete ništa uspeti da složite, ali kako budete napredovali vidjet ćete da možete svaki put da isplanirate sve više i treba će vam sve manje i manje vremena. U jednom trenutku ćete shvatiti da možete isplanirate ceo prvi deo za 15 sekundi koliko vam je dato u pravom solvu. I posljednja metoda za napredovanje se nadovezuje na onu prethodnu. Look ahead je sposobnost da gledate unapred i da planirate unapred dok slažete Rubikovu kocku. Tako da nastavit ćete isto ono što ste radili za prvi korak i radit ćete ga i za ostatak kocke. Jedina razlika je što ćete sada sebi da date samo 2 ili 3 sekunde da isplanirate što više poteza, zatvorite oči i odradite ih. Prođite tako kroz cijelo slaganje. U početku ćete moći da isplanirate po 3 ili 4 poteza, ali nakon vežbe ćete moći 10 pa čak i više. Sve metode koje sam spomenuo možete spojiti u jednu ultimativnu metodu za napredovanje. Promešajte kocku i kao za sve ostalo neće vam trebati timer. Isplanirajte dobar prvi korak i krenite da okrećete kocku jako polako. Jedini cilj vam je da ni u jednom tokom cijelog slaganja ne napravite pauzu. Kroz slaganje trudite se da look aheadujete što više, da koristite efikasnije poteze koje ste pronašli sa prvom metodom, sve nove algoritme koje ste naučili i što bolje finger trickove sa minimalnim brojem re-gripova. Kada uradite ovo dovoljno puta i sigurni ste možete složiti svaki put bez jedne pauze, možete malo da ubrzate svoje pokrete. Ovaj proces ponovite koliko god je puta potrebno. Ako u nekom trenutku ponovo krenete da pravite pauze, usporite malo i zadržite se na tome dok niste 100% sigurni. Kada se kasnije vratite na normalne, brze solvove, primetit ćete koliko ste napredovali i koliko novih stvari koristite u pravim solvovima koje ste ranije koristili samo tokom vežbe. Ali zapamtite, nijedna od ovih stvari nije večna i morat ćete stalno da se vraćate na ove metode za vežbanje kada primetite da ste stagnirali sa svojom brzinom. Hvala puno što ste gledali ovaj video, ostavite like i ako vas zanimaju igrice ili programiranje, zapratite moj drugi kanal
link će biti prvi u opisu. Hvala vam još jednom i vidimo se u sledećem videu. Ćao!